ngaliko ya YouTube ni Mutongo TV Stock FM official. Nitwa Caroline Mwenu wa Muteti na nina udhocha na ende nundu ni unenanya ndiwe kani na mweni witu wa umundi nendo munenga ibinda nikenda akukethie atutabia aumite ba na inde itobia wene wa muika nukwenda otongo iwa bandi ya Kenya na inde kitakwa nanga ndatika kaindi ngudhoche tutabia witawata umite ba nikenda tambia kilungu. Thank you. Nita Victor Musau. Umete Makueni Kilome Kaske Ward. Natika livo kwa kitu. Asante. Yune ndaindi anduma mwika kutu ni medhiwe mayasema yune wa miana ya maybe ukwetia ibila maiko kata matona na nundu wibana mundu wa mwika ine kwa tutabia. None sipo vindoke tha uyendoke bila kana kwenda isotongo sio bandu. No feel kana ndo mamwe kana manenge no me ubiniwa kana ne manenge to yo yana ya konkona ni onene utkana utongo kula mai. Okay, ni mubea ndo wa mwana usu ntinena tane mundu wa mwika na muno maundu ala twina muithi tandu ma mwika umundi mathina ala twina muithi andu ma mwika ni kukosa representation in the national government na mwika no kwenda kulichwa muno maundu ni moto ngui kila bandu silikali ni makanisa ni ondwani sito ne kanato make masio kando meketumi elo kwa sa representation kana mwina represent niki umanisha kana ba ina andu mamunga mete kuyo kethia inde yupo ibandu moto no twa mathina menyu kana we asa mwaite representation nata now representation ni maanisha andu ala mungame ya muika timo mebikitie palamai ni through their godfathers yeah. You okay la ende you tata wondo we mundu wa mwika wendo maanisha nikenda bike bayo nenene wisa kuitwa mutongoi kila kindi ni waku kina siwe lakini utona kwithila ando alame unenene makitu yo kwoso ni kutha ni mesene no kutha matena i characters kana kiu kitona kusiwe ni mundu kikasia oni mutongo i kana wiasia mwako sia ndu mona kila mutona kwika ndicho kitu mosi yasu omundi o wasicha system ya Kenya ndo yile na muno ela toko ni amuika tuyosawa ni kwetha tu qualified mabinda maingi twosawa undu twisene na nene na you by doing so whether mwika mwingi ndugukonwa maunduni makwa kanthi yitu ya Kenya. Okay. Ona bailita kwikwata ndo at the end of the day ni nesi andu mamwika makati india kwa sababu ina representation angatu yoswa ala mesikia ala manene ti ala mena qualification. Now there's a way we do this. You tane mundu wa mwika kilande no kuli na muno atongo imaito ila tukosa mundu wa mwika au susie mwana tuikamose ni kwetha pe mundu wake munene wibandu kana ena mutongo ifulani uteno mutethia tusisie mundu ni qualified kwika kila chailete kwikwa. Wow. Yeah. Kendo chambe mukosete representation. Yes. Na nundu akwithi wa mwasi andu ala andu mamwika manengeto mwana kuya mainengeto ni kuthani matona menengwa ni kuthana na godfathers na indi wakulia munengwe nithi nonge mwa andu mamwika me complain ki ndicho kitumite tutenda tena atongoi mamwika baya karo thina ula twinaguo ithe tandu mamwika na kitume kila kitu matu complain no poor leadership. Poor leadership. Yes. Okay. Sindu isio on this yokana poor leadership niki ila to kwa nyotongoi na kwa twana na undu twisene na nicho kitumi kuona mwika mwingi ndukosa maundu makweka
ila atongo imaitu makona ni wailu kwosa mundu kana kwosa mundu wa muika kwianana na capability ila winayo ya kwika kiki muika witu ukekala na maundu makwika. So by doing so kila ndene kwa advocate nekana muika witu kwate maundu make your empowerment na maiki wakinduketa orientations na programs nekana mehebu kurani offices cia serikali kana ofisi wonde walokafika. Mala maingi andu mamwika ni masia nundu wa kwitha bena unemployment kana ketha batena miana ya mawia nicho gitumi ndi matetha na unene ndi tuisu ni kwitilana nacio. Unemployment, the cause of an unemployment in Kenya na kwa no bad leadership. Where there is nothing else. Na together na good system kana together na good governance mwikola wi Kenya ni ukwata mawia onetha ndio ikwata 90% at least watakuwa na kitu ya kufanya. Ndinena na ndoma sasa they tend to blame kana ni muno ni menda blame the sitting president na kasa kitu migilage mo tuma tutetha tena mawia aine kithia nundu wa president yenda umite miana ya mawia lakini na kwa ndio senga andu acho mind sukulu ino mind sukulu na kama wiasu mendete ma white collar jobs kumbi sini kwa maundu wange mailite kwitha maika kiu no tongo ikilikana banondo kadhani waende sukulu na wasomo nenda kutuika mwalimu yupo president esa ulikila bawambia mo blame wasi indi nundu wona anda atuika mwalimu ni president. Now kutuika mwalimu ni qualification. We have so many teachers unemployed outside. Na yupo ni mo blame president. No say to blame president and even other leaders, not even the president na to blame the Kenyan leaders. Now kindu yukila kiende in this system yo mwananganya SNN now. For example, I'm not a teacher. Let's for example I'm a teacher. Na ndi mwandike na TSC ila mabingwa miana ya kuandikana iti ni thapo but it's not genuine. Niki we have MPs, we have our PSs, we have our cabinet. Nisi kila mundu endo kwikio mundu wake. Nao nicho kitu kuona hii muika mwingi utoka oketha mundu wako fika miaka 14 na namba kuandikwa. Yet ena those qualifications. Ila kuandikanwa muno kwe kwosa na askali ma prison Kenya police jeshi with a slot business ya anyway. Nicho kitumio katiba yote na mbesa ndo kwata. You see the kind of leadership we have. Na together na genuine leadership. Kenya kwe mawea. Are you anyway you blame leadership? Yes. Nicho kitumia ndo mamwe kamate kwata. Yes. Mawea. Kamate kwata utongo. It's all about leadership. Very poor. Bad governance. Mutongo yeyote we have that problem. Na if not so mwatongo imaitu ila kukwetha kuyosa no mawea masilikali let them stay away. Eka panelists ila iko na awe yosu kwa recruitments ukunewo utekwikilikilelwa na siasa kana mutongo yeyote. Now the failure comes elando maito atongo imali kilela emiana niki amu mendo thosya ange mendo nengesia nasio. Now atongo yela twena mo I think we have something to do. Okay. That is about employment. Na yutu keba kwa utongoi. Ando mamwika moni me humility ondo violate no mu kwase mu yone wa mwana lakini are you there? Yes, we are there. Percentage ila ndo nomena utalo mwingi baadhi ya Kenya lakini kwa uno tu idhetu ipoka ndabia ndo fulani wese me yukilite na makasi I want to be the president asuma moika baadhi ya Kenya
Utala 1 2 3 ukasa 1 2 nikenda mwasi kini techenda na tena humility lakini tiu ne wa mwanya. Let's say for example, we have one of our leader, youth leader, Senator Sifuna. Ni mundu wa Mwika. Na is very potential kwa the president wa Kenya. Lakini ndoto yesu yake ni tena leo timia. Niki mundu andu ala tuna mumbe wito. Mai kuona nuzi in Kenya I think andu ala aitwa kwangu my believe ya kutongoa ni mundu wa Mwika. I don't know why. Okay. Na if umundi tuketikila mundu wonde na tuyache the coming elections tuyenda mundu wa Mwika, I think we can have a better Kenya. Wawe to Edwin Sifuna. We have so many. Na kai position is your president. Now nenge to just the top or nini government. So kindu kicho ka kikeko if umundi Mwika ukanengwa mwana niwese kukwata utongoi, it's all about politics. Ndenda ta for example ngethe ngwenda Kibela ndio mundu wa Mwika. Na ndioka to my society ndemea nukie nenda Kibela na atongoi ala maitu twena mo my elders my complain I'm still young. Umwiko kakwatia mwana ongela ngo sauti kidogo nikenda huithi ando no mekuiga. Yes. You Mwika wito umundi otwe ni potential kune ngotongwe ni potential kwenda mema ofisini manini masilikali lakini alama tutongwesye mayuto ne miana tukatwa kuno na yuma mwakula okay no mwana mayunewa na lengi ni merito mayasiu kila kiutuma muswania tiune wa mwana nundu wa kwitha ni cha mutaneka kendi to kwikwa karo nakuya omunthio paike ndo mundu wa Mwika ukosete kituma ata nengotongwe ketha no kisomo tionacho ketha no Mwika tiona guo nakuya kitumi kila kiutuma ndo ma Mwika makosa miana tamaa ya tongo yala maitu twinamo maikwenda ibetanga maikwenda kwebeta imiana yoneka inengwa ndo ala maende na ukwa mundu airitaya atumwa ofisini fulani na ndanengonge Umwika wito kakwatia wewe kendo chambe maikwenda ibetanga kendo kingi. Yes, kendo kingi after retirement ketha mundu miaka yake ya okupukuma ni yathela. Let's say for example pastor ndikanengane mundu wa siasa twache mundu wa kanisa o pastor miaka yake ya retire ni yathela na wa mino retire wendo sio kengi kanisani uende kutabanya yo mundu wa Mwika akwakwatia mwana ba. Another example is a teacher. No apicha miaka 60 ya retire takwetha we mundu muthukumi wa serikali miaka ela ya katiba ya elite na wisi okengi pa usioke kanisani wache wenda kwetha we muthembi mundu wa Mwika akakwatia mwana ba. Lakini you know for example utasuma alimu after the 60 years ni webetanga wenda ombia mosa aongi muku wangu akanewa mwana usu ya alimu if ketha retirement time ni yabika ya mwalimu ngunengete example ya aumabu akilanire to the other side of which the other side no mwana wetene kuliko mundu wa Mwika akaendelea kuyana arisothia andu ne ngotongo imone nangi ila mwalimu wa retire ni believe ya kana ile kwetha role model na atire mutai wa ndwa kana society na kutaka kanisa lakini ndio retire no ethio nengo tongo wa kanisa. That's not a retirement, hiyo ni tamaa. Yeah, so akula wasemeka hata wita bya ndo ma Mwika yua na lamenda ibela you ndo ma Mwika lamenda ibela one twethe na discipline
na tuyi commit kumanda utongoi nundu waima kwi commit ndui kwata yubo kwa ku commit yubo ngwenda ende yumundu Victor yes. Au male ku commit ata nundu mebone mekwenda utongoi na mayesi makaubiki yata lakini nundu ni woka imata baba hao me commit kindu chambe ku commit ni kwikata kama kwenda isotwika mutongoi ku commit ni ku commit ni ku commit nota kwikia biti undoni olokweti for your growth kayuki cha kwenda utongoi nimesema ndo utongoi kwenda utongoi pema ile kwambia aba number 1 discipline the second thing ni hard work kedhani wangu hiyo mando utongoi liko mando utongoi uteukia na uyekia biti kindu niku biti discipline na hiyo kunenge hiyo lead kwetha we mundu ikitumi in the community. Okay. Yes. Sasa ni muturi ya ndo position wende kwenda siasa sia cowardice sia ukea na nini nene point ya kwethia opposition kana mundu the former deputy president ameye eona notene kuweta presidential candidate wanga opposition for me nyendiko na weten no sio iteto kama na mwelekeo wa opposition matunenge mundu matuye itheta opposition tuungamisio mwapulende wito na niwe tukuungamia mpaka mwiso mbaro tini kui mundu ungi nao tuateye laini usumio konya lakini nondo mena ide na agendas njo kitumio kuona aingi mo maikia kumention mundu lo ni kwetha era presidential candidate wo na umundio if matunenge mutongoi wakwa nini opposition ni wetha matwanyansi ya na ni to fight for that thing tutikwenda kindu cha gukota with the last minute let them declare now matunenge mutongoi na matu yetu yate laini usu that wothi tumaito tucoke tumanenge report tumehithitwe ikwendo. Okay, kwa hiyo nimunewe musize wetha mwese titi ikwendo tiendo uyu for me I suggest watu pay candidate mapema maise no kuweta uyu presidential candidate ni no ile nonzi yemwe ya kunenga President William Ruto platform no ya kwethia aiko na propaganda. I say no. Niki one ila Ruto wendie kibela cho president ambia kampeni tena na adikilia wa mwene ngetia kibela cha president in the Republic of Kenya na adikilia even 3 years before nando maungu mabu na monga mabu nake na mako na siasa mpaka Ruto asioka president na kela umundi tukakona kindu kileko kena kembithe kipela cho president tukekalao tuichona kiona andwangi. Declaration is very important. Let them declare watupe candidate na itutumane yo tuwate ya laini weba. That's what we want. Hiyo mambo ingine hatutaki. Yes. Na so position nyingi nuko na ndo adamewa tongo imeswa ni our presidency lakini mayola be na MCA uyo ba pe na women rep kuonde kwa bandu na mianeyo ndandu mamweka nye for me ni advocate ya hali the better. The earlier the better. Yes. One elawa mina kukudeclare kindu. It's a manifestation of humanity. Na kindu kuno ukitea wene binda. Kutekula kwa korash muthenya wa mwiso whether utena decided kiloko so kundecide tene ni kusio you get time kuongea na watu introducing yourself to people kuuza sera zako so whether nebinda till last minute kwa uela opposition nimeoto ya ati tweetene ona ito nime to discourage ati opposition mesa ne mundu gashagwa na nge ise NAC coalition utetini wa 2002 manenga ni presidential candidate like 2 months to general election
iya ebinda yu in today na generation ila twenayo need to need declaration as early as now. Okay. Yes. Edwin Sifuna ni wamweta na nendo mutumia bebi ndamaise nimeulikana na opposition makwata neni kenda makwate with the men vinya wako mwenu cha President William Ruto uswani kana makwata na kweli na opposition pena mwanya wako mwenu cha President Ruto. Siasa ni psychology. Na if nimekwenda na coalition yemu we need kwenda na only 2 presidential candidates wa opposition na the ruling government right now. Ni Ruto na whoever comes the other side of opposition. Nekana opposition ni more kite against one person. No yela isiko. If medha na ngwatani. Medha na ngwatani. Kwetha na ngwatani onse. Na kwetha kutena tamaa ya nyinienda kwetha ne president. Kwetha kutena tamaa isu kwenu cha Ruto might be easier. Yes. Andu mamweka omundu ni mo feel nundu measema na wia nundu gunism imekuwa iko juu sana na nenge kadha no useitio na ebinda kwina ina maandamano and all this andu mamweka ni manabindi baina ina maundu maingi na ni mana inena ni masia kana ni makia nundu wikile wanenya kana wa criticize the sitting government uketha no ba mando muno na kimu cyo kitumie melangambwa maikwenda isaunena nitiitikirana kana andu mamweka muona wia bandu kana pa iwia se yango tabie wia ni muthuku wia ni utuma ukwa ni wao ni wene kigu oyacha kegiro sumu yo ila okia kukodemu kindu kila kithuku kiende no loka kinene kibwe kindu ni kithuku let's talk the truth. Na akango tabia failure ya mukamba kana failure ya mundu pala yukila ila wakia kuweta uwo ila tunene ya serikali tutionene ya serikali no thuku tunene turekebishe tunene tusewie ndi yitu niki you have a freedom of speech na ila wona kindu githuku kikwikika na ndulio mention kiende yona kwiki oyukwe na ngunism. You have said it. Na ngunism has caused a lot of insecurity in our metropolitan Nairobi. Kwa ila twina maondo asu na tutekala tukileti na tongo maitu no mene ni si kutakuwa na laxity andu nemyo relax na mali relax muno insecurity ndio na kuongeleka. Ni just the other day along Thika Road imana itonga myangale lelo sio yana obandu ka mask alima traffic na matebo now kukira watu isu ni a kind of serikali relax yet na ila serikali ya relax in maundo ni ma security tuyamba kwa na ngembe na tuyeso bikebinda ya siasa kwetha kwe kuthuku twaimone anatene so kanje tukanena ndunena no thuku lakini unena kindu kila twene ketha kwina ngunism sieko twikakengani na usu ni uonzu wa serikali upande wa security kwa siendo taisu kukomesha hizi vitu we have to talk. We have to condemn them. Niki mundu no twenda ikala ningi paimu kila mundu wa muyu mumba kwake akasyoko uyo na mugu pate na thina na ila wa umai wathi wate kwanyara kasimoga koswai wa beno kamubuko you see usioka mumba tena kindu wena thina ungi mwingi utambo kuna so ila tunene ya serikali tumenene ano tunataka tutorekebishe for better
na limu ngona ta mwithu kiiwe la mwa mwambia yukulia kwetu kiiwa ndia cha turetu kiiwa ni turetu kiiwa but they blame president. I can only blame the cabinet. Cabinet yake ila winayo ni they are much in politics compared to the work they are given. Yes. Meki hata nikendo kasi andu ana siasa maendezi. Mwisi in ila wanengwe we are work with a minister. Ila ya maanisha wanengwe appointment job. Na it's an official, that's not political office. Ni ofisi wako tukuma mwenende. Na ila mwenende wa utwa ya malalamishi na waimo medu kiesia. Ni kulika muisyo. Nundu wa ignorance tuyana ngandi yito. Kwou ne kanatu avoid siendui ni kulia andu ala manenge tu ofisi wa kupoko masilikali metu kiesi mundu wa muika na by doing so ni tuene kweda trainer in a position ya kuseovya ndi yitu zikanangike moko ni mandu manengu ivela na malika siasa. I believe when you become a minister ndwali lolika in politics ndwali rogi kukona siasa saasi ofisi na ndwali rogi ukona siasa unengeto ya ni president. Now the failure comes ila president Ruto wosie andu mali kilo ofisine mako na siasa na mabaloka. That's one step alianza na kuanguka. Kila mnakwenda cabinet msio avoid politicians. Niki a good example ngunenge na mwana ko nengetwe ministry ya water Munga. Huyu kijana kwa office ako ground yeye anafanya kazi yake. He is out of politics. No kazi ya 30 minutes yende yeneza. Compare ministry ya water na ministry ya interior. Inwe Kipchumba. There is a failure. Niki posi ya mwanasiasa. We mbale wapuko moyolo nengero ni president alikile siasa. Pauto ya balukile. Andasoma muikai naenda kunenge example ya Linda Mwananchi on Friday lelo ni wake roka kisi keroka road. Yes. Ni kuna tuki kanani mana akose ye ni mana afame kuna ina some kind of ugulism na ibaya na metuka nimeutumika muno na nduma uteti kana political leaders nikenda makana angia mundu na ukethila yu nitamana angia politician fulani my benefit kuongi. And those are the leaders take was some own opposition and all this. You know masu mahelekele ba. Now let me tell you. Ngaunengi ngilio mondeo ukakone mundu. Neko kwa nangia maisha ndina usovesi. Ila mwanasiasa woka anenge mundu wa muika. Mbesa wanange umba no wa mundu wanange mali ya mundu ngali is the start of failure. Kila no siasa tuko no siasa itena wanangiko. Tuko no siasa itena ngunism. Niki ila tuko na siasa cha kwenda kwa nangia mundu ungi. Nito utumia mundu wa muika na tumwanangie future yake no either mundu usi in the society ndakoneka mundu ikitumi ku ana siasa onamo mena failure ya ndude no tuma mundu akanange mali ya mundu na we munangiliomu na mundu usi wa molicha te nani wa milele kuma nenga wengili tano
ona ndwailite kunenge mundu mbesa I mean kunenge mundu wa mwika mbesa aka insight kau kana kaanange mukutano wa mwanasiasa ongene kwetha ndo mwenda usunu utumani nandu mamwika imeta nundu ono tinena na ninge kindu kiki ina mbio iyo kuya kisi no tuone tando ingi murona kandu mamwika wandu waima mayasya nganionda lite kunena ba na kuuma yeyunga kakundi you kindu kimwe ni say in leadership mwika wito mwingi no consider discipline ndo sindu isio ndesio kano no mwikalile wa mundu ndio na mundu ina kiliko kisio ukengwa na silingi liomwe kana ukengwa na mbeso nyingi koko atametikilila kiliko metikilila ni kwitha maina imbesa maina so nangera na maibu yani ni sawa tu ibu yani ni ukanenge mbeso kaambia neka kimengale ya mundu we ine kiombesa muhuko watu lakini ti kuya lai kwanza me utembea ni kikundi kisikie cha goons goons tu ni mbulili na ndo sona mwima nenga 1000 ndo unemployment ndo maina we mundu sona akosete ndena kindu na ndena kindu ilo mwenga 1000 isu so kwanza yunamba kule buta ilo blame alame maunenga na imbesa kana te blame ndo asoma mwe kanondo ando wanga imelela wasindu bingi na yuni maje mundu akomiu na yao na bandu utono kwata 1000 alama mwenga 1000 no mama nenga mawia ukeza mundu ni wama na yuni ndi na ngilisu lakini with time na we utono nenga more than that 1000 kunenga na mbesa nakwe kunenga na mbesa insight nduna atetia mundu ketha mundu ni jobless mumandhi ondo wakwika lakini tio munenge pesa umundi na undo leo munenge umundi no mune uni akayaki umundi wa mune unendo na mune the next thing enda kuya niki nundu asoyete kunengo kindu cha mana na icho ngoya ni acha mundu wa mwika wonde ebalawi ketha wena moko akili wena we muima ndwena tena wamwe tukuma ibalwa siku beta upate 300 lakini ukule na amani kute uinengo ngeli utinda nomba mutna muima utiokana nge mali ya mundu noteka la wike niki the moment mundu wa mwika wa mino kwatu na ena scandal ya vandalism ya mali ya mundu kwisindu sieta wa uenda kwa DCI waso fingerprint na maybe ela waso fingerprint na whether wewe na makosa that file can affect your life forever tuina nani si wa mundu makoneti amwika na utongo hii utongo itio wa serikali ona misieni na utongo hii na tuina kiko kimwe kinenga ni itwetha nguni ya The Standard cha mundu momo kutwa Wambua na miaka 23 Wambua nukwata ni watwaye kibeti kiu kina miaka around 28 years mena twili kamwe ka miaka na miaka muonza na Wambua nuneke kiko kiteke sio muno na aendie owandu asuma kionde this happened in Kathiani oba ukamba bandu bera kisika 7 na yu adu maikula nyai mundu ni kuwa mwetu wake wambe wakeli muka ai muito mei monza na kwa tuika basi woni tabena madina andu mamwika mesilite mundu maingi solution ye mundu owa ndu make na ni chaucho kiutu mai mundu amuka kwacha mundu amwiko twanite ukatha no kuwa maisha masongiye mamu bicha bandu kuwa yu aile ona ke we mwene kwe yumya tha ndo yu as we talk no wende na umanda tu ima naka netha yu kana ndetha yu ni mathina me kwa ndo asuma mwika me kwisila okay no lead to such incidents thank you ndo kule yu mathina like twe complete ne motando mamwika muno pio one ni se ela mundu amwika wekala ido muno the next thing alika miandarati ndawa ya kulevya na ndawa ya kulevya ni cause ya mental illness ni utumoswania kwiko thuku uteli to wika kou ila maundu ama mekika
ni ucio mundu tukamana etha mundu ena thina na tukafind a way ya kumwandu nundu ithini tukilasia mundu no kwarwa ni thina na agakilia na ko kilia te usungio andu kila mundu yo munana no mando munana ukamwelesia ukathioka no ukathio kwa pastor ukaweta mathina la we na mo ketha pe undu utethe ko katete lakini ila wakilia na wathi gwika kiko ta kiu cha kuwa witha weka kindu kithuku muno pio niki no kindu kite no sotiwa o tukanena nya tukekala nthi tukatana ukatabu undu mundu akwatwe mathina swikala mutwano ti kumaanisha woka kwako ukwe mutwano woka kwakwa twikalanya na Mungu na ketha mathina emoka let's share tushare na pastors tushare na guardians na will get sorted. Okay. Tesho ko baba utongo ibesa watu ya kana Gold Fathers na ni taasisi au idhangu yu ya the Standard speaker wetangula etu wethangu yu we isolate we akasolo na ndingi muno of which all then relatives make na nemanengere senior positions ndini wa serikali na wasisa senior positions sio na ndingi meboti andu mamoika na pia wena cousin wake brother wake ma relatives na kiu nicho kito nepotism na ndi kiu nikingi kitona kwitha kiu tumandu mamoika ende yumatula makasia hata nikiitisha hiyo kiti as long as ngania baya mbe na pia na mwana inya wiba kwende kibila kiundika na ende kiituma andu mamoika matula let's say for example kinduku ni kindu kikosiete muno amuika ku relax niki ina apply we na apply na mwana wa munene of which one was wa munene above the age ya wela tunengo lakini wono anengo ya nangatiwa ndana anengo kwithe qualified anengo kwithe pe mundu wake munene wechao wembe na kwa natiwa ni kwitha ndina mundu wembe lakini qualified kutoka mawoyoso ko yu sindu ila ikosiete muno pio ni sindu isu siai ni singanya MP wakwa ni brother na nienda kuandikwa na miaka nebetie ndili ya kuandikwa niki nundu nalika buna ndinalika na kila ninacho nakitolicho na wisi nicho tupimo kuwa na maundu maingi mekwikika mawe ya matema mundu ainengo ya utema niki nundu anengo position lete yako na anengo kindu kilotezi kou nyini advocate twethe na neutral government neutral government ni maanisha government yeko feva mundu wa muika ebe umete uchani ebe umete pa mundu usu etha ni qualified anengwe uyola utona upukuma serikali ni mawe meko mundu akakwe kuingoma we lakini kulandi o yani hiyo ndio shida wasa mostly mane wa matene capacity ya upukumi ukethia no mundu anundu kwenu ni mwise newe wikita unewa lakini kila kiutoa itokeke bundu kisi na kiu no tutona kwasia nicho kitumite twitha na poor leadership nowadays ona athoko mima soko mako tutasoko manengana nondu mwiseni makanzo manengana uyu mundu wa mwikaka kwatia wewe nanenge ndi kutendi kuimagine nenge onasima nenga nayo mawe yaityo wesibe mundu akwa amwika buyo bandu so nduke sombe aonetha no manenga naye manenga yala ku andu mamwika makatiwa buku mana nani tyo manenga we ko twasa mainenga we kwana mundu wa mwika nenge twe some position we ndombe manenga yala ku na sia nenga no etha no mundu mwa mwika okupuma muhitha mumene out of 10 utapata only one out of 10 yes na lange on the andu mamwika ona kicha umana na kitenda mathango ona keja umana na kitenda mathangu itenge mea wisene nao so that the government we have, that the leaders we have usigo tongo ula twena go monthio ndino ito ya Kenya na
nekana twethe no tongo imosio tingiro tugeto kumantho wa tongo ile binda yobika andu ama muika mokile me manthe ya tongo ni binda ni ye kasa de la yebika to yingi mokile me manthe ya tongo na kwe manthe ya tongo sila yaku no kura yaku na ID yaku just that kura yako you'll change the country andu mamuika yumeta oneka andu mamuika nundu waweta yukura andu mamuika timo makona ameoka a Kenya unawambiaje nundu usakwanitio windo tielete ndono kidogo we have around 399 days around 400 days yeah it's above 400 kila ndeno tabia mundu wonde wethe ni mu Kenya Malawi na kula yake na ID nekana tubendwa ende yitu onu tubendwa ende yitu ati ndonge tubendwa na nondo yu linesi ne wekuoete okamana nae moise ne sangania kosa mundu wake yebaya kila kimanisha ni weyumbanitie pweyumbanisi ya 2027 uketho yenda kibila kiwa enye ta Victor Musau ngetha ndokitia kibila cha MCA Kaskeo ye Makueni Kilome constituency okay no wethi mie wethi ayu Kaskeo nye yuninye ndona kwitane kalima Kaskeo ni ngwenda nundu ninisi andu ma Kaskeo na meombekanesa na kwa ninguko mathukuma na mundu wonde wona utabikeka no tongoi ni make sure ni namubikia nundu na kwa ni omwana wa kawaida onaye wabaya ndi bandu bena thina no mo uchani no kila na namana pata wo tongoi we bakupe ukabikia mundu la wona atabikeka ni mo nundu enethe yetu nenga na utongoi nekana ebinde bit lakini yo ando ne moibie nimeonenga no tongoi pala wailete nimoke ando moke mameke kithimine masichando ane meane ye kana matiane na ndi by doing so feti nto kuna kula utongoi wambia na mundu wa mwene kwasa nindona ndiki nindona na ngekona nona na nono wawetaka na 2027 uketho yenda kibila cha MCA kuya Kaskeo Makueni County ithia na maba mutongoi tikita ukuya ibinda yoka twathengea ila wewe yu andu mambia ukua na maloli kunzia ni makunite ithembe tikakwita ba utuye ila wene wakibila kiucha Kaskeo ukeka chau na chau nikenda kalima ward ya Kaskeo masia tena mutongoi lakini kwa oyu ti kuendea ebinde seo we wish you all the best kebela kiwicho kwacha ote usindo kada ote bengiso ni mundu ula ugetha kwatia utie umutie na margin nene byo tekenda next year tithe tikwita MCA wa Kaskeo so we wish you all the best na ndio binda ni yadi titikile tutungio mubano ndo akuka kwithe wanaitwo na indi ni kwacha kila wawete akikoneti andu mamuika maikakio na kono muikakio muno no nende kuma president wila isusu onde na andu mamuika na indi nikenda tikula na Kenya ketha ili hata tethate na tongoi mamuika ni muvea muno mundu Victor nondu wakuka Moseise mwendo na kunena utungia muvea nondu wakwithe wanaitwo ndini wa kilungu cha amuka nito Caroline Mweni wa Muteti na tithia na ingi mwendo ni wa Samonza ndini wa vilingi wa mauvo kwa uyuti wanesa